polling date announcement to matang the ngasi khoigi chief electoral commissioner of India na ngasi di 18 Lok Sabha election gi du mana face tare tong law to ne habda manipur gi se khoi mafam ani khoigi April 19 26 2024 to gunen tori se khoi te seng na gi se da yam soibam chudum yaw ngasi law to pa kana trok pa dai khoigi manipur gi 19 da ma inner gi tor ne ha ga du 19 ga 26 ka da outer tor ne khoigi sit ani lebi da mafam hum law trok pa yaw ne khoi soiba ho wai sai dan ho ro aro manipur gi thoibi irang ji manung da ta seng na ha ga di election to bu gi khoi manipur gi yam na matam za de na प्रजा मोन ओई अदबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करम पॉलिसी प्रोग्राम में हम पाइखल कांद इलेक्शन की पोची लाउथोरक मनुंग मणिपुर की अदुगुम प्रजा मियाम की तसेंग इलेक्शन सी सोदम की तौनबदमत करम मखन की लालों के हम यालपगे हाइबजे यालोंगनी हाइबजे कोन मसी याम चिंगन लई मथक याम चिंगनब मथक चिंगनबम थोइजे कइनो कनो सुब्लाउ जी एमबियो सो सामपुरदा कोई कुकी विलेज वॉलंटियर्स सिंग न खुन ngak to ani hana mayum mayum da hanna smai buffer zone thado kanda makoi mayum da chatnaba phi yoma kanda mai khulai na yoma kana smai na hangre haiba news media me ama ngasi yaura ibne awna election si ikona tobanga moidra ikoi conflict si ikoi mitai community ga aduga kuki jau community ga narco terrorism ga tawna bane leram budo ikona zunum toina aijaba masi not only between mitai community and kuki community nate masi government of India gi mathakta adu government of Manipur gi mathakta kuki fruit na makoi gi separatist movement maru sagat na khona bada मधुगी पांगल शक्ति चागपने अखोने हाइजर लापदो स्वाइद मयेग याम सेंगेना मसि लौबु ताबने मरमदि हुजिक अखोइना मखोइ इलेक्शन में नक्सलपगी अखोइगी अप्रैल तगदबा इलेक्शन जी हुजिक मार्च ऑलमोस्ट लोइसलाबगुमनि मार्च की अरोइबा कैगा वीक योक्सलाबनि मसैज द अखोइ अप्रैल जी कुइद्र मतमसिदा था मुक्त गारक मतमदा असुक सांगना था 13 सुजलाबा 13 पुंग फारगा 13 मनुंग लैबदा ngasi फाउदा मखल अमतगी पांबैना लाक्सन ngam da लामबदो इलेक्शन की अदुगम पोलिंग डेट अनाउंस तोरम दाइसिदा तो नुमित हाइबे तारे स्वाइदा अखोइ कुकी कांगू सिंगना मसी सरेंडर तौथोरकपा हाइबे तारे अदुगा मखोइना मखुत थांगलकपगी पोचे अचौबा मसिदैसदा पोट अमख वाहंग अमख स्वाइदा मनुंग ददुम नैनरग थोलकने लवे मसी अखोइना यामना अखंगहि ओइना नैनरु वाफम नते ओइबस नतबनिना मसी अखोइना खंगदम मयामस लई अदुबु अखोइना स्वाइदा कुकी कांगू सिंगसी कमाइना कुकी इनहेबिटेड एरिया सिंगसदा करमना कमाइना वोट तौगनी हाइबा मतमदा अखोइ तसेंगना होजिक मखोइ मिशन तरा हाइना आइना टर्म तौजबा कुकी जो फ्रुपना सपोर्ट तौगा कारक नार्को टेररिस्ट सिंग सपोर्ट तौबने कोने हाइबा मखोइगी कुकी फ्रुपतगी कारइबे एमएलए तरा इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर्स से ngasi फावदा मणिपुर असेंबली की नाकंदगी अदुगा मणिपुर की अदुगुंबा इलेक्टेड मयामना मखोइजे वारकप ngamdraba कांगू ओइना ngasi बो लैबजे द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की रूल बुक मनुंग यावरिबा मयाम प्रोसीजर मयाम सिंगसे कालगा चटप यादे हाइबा तारगा सुन कालगा चटप मतमदा मिमांग तारगा उना नुंदिन पोपopta दम बुत छाना बिफियमदा तौगा लेब केम तौबा ngamdan लेब अदुगा सोमना कने कोइगी नहान ममांगदा कोइगी नेशनल कॉन्फ्रेंस सम खक दिल्ली दा पांगथोकिबा कोइ कोइदिंगे मा पांगथोक मतमदा अखोइ ऑनरेबल सीएम अटेंड तौद्रगा कांगपु पिदगी कारखिबा निमसा किबजे न मद्र यावर कांदा फोटो थागलको मयाम भाइरल ओइकी अदुना मनुंगदा अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा अखोइगी सुंबा कुकी कांगुगा अरोनबा करी वरी सानाय हिडन एजेंडा करिनो इलेक्शन जे तौबा यानी यारो लेपक पोटसी अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट गी लेहौरिबा लेमहौरिबा मखोइ कैंडिडेट मखोइ एमएलए मेंबर हाइटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मखोइ कैनोजे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मखोइगी इलेक्टेड मखोइ यांखैसिना लेपंगमद्रब्रा मखोइ यांखैना तरा दुगी मतकता मॉनिटर बुंगमद्रिबसे अखोइना तसेंगना आर्टिकल 355 सनै चनदे अदुदी इमरजेंसी प्रोविजन मनुंगदा आर्टिकल 352 ने 360 फावगे मनुंगदा लैबसिंगसिदा इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 से मनुंगदा चलाइबा तारगदी मपान थोकता तारगसु अखोइगी स्टेट के सब्जेक्ट ओरसु स्टेट गवर्नमेंट जे हिंगी हाइबा तारगसु सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स की मतुंगिना स्टेट गवर्नमेंट ओनली एक्ट तौबा मंगोना पावर मु पीदबा अरगो 355 चलाइबा तारगदु लैबा 356 सिमक चलाई थोक तारगदी प्रेसिडेंट रूल लाइन लागता गदी मसिगी अदुगुम डबल इंजन गवर्नमेंट जे नामम मणिपुर दा केनगदब टेकदबने इलेक्शन अकाइबा लाकद्रा लैबे इरांग जिगा हाइना मदुगी पोट ओइगद्रा नाकलमरोमदा मु ऑनलाइन दा नान संघागिबदा 3500 crore ना मणिपुर प्रजा मियाम गो सेंटिमेंट लैगन इलेक्शन मेयागी प्रोपगेंडा ओइदुरिब्रा हाइबी पोट खनरगा चिंगनरगा लेरम पोट मयाम दो सिगुम प्रोजेक्ट स्कीम मयाम अमसि जो अमु थादरगा उच्चाइराब्रा अदना पोलिंग डेट लाउथोकपा यागनी मसिगुम प्रोजेक्ट मयाम से थादरक मतमदा मणिपुर की दमक तिंग थोकना मणिपुर की कारइबा इलेक्टेड मयाम दुना मदुगी चपचाना अखोइ हुजि वारोइशन जे पोक्त्रिबो पैसा से लौजरोइ हाइना लेपंगमदबि महुत्ता अखोइ पैसा दो हराउ हराउ लौरकांदा मदुगी पोट मयाम दो सिग्ने स्कीम की सुमाइन थादरे सि तौरे हारकपा अरगो ऑनरेबल सीएम नसु नाकलमरोमदा मसि मखोइ पॉलिटिकल पार्टी सिंगदुगी मांगमागी इंस्टीट्यूशन सिंगदु मदु चौखटनबा नत्रगा मखोइ प्रमोट तौनो फोनबा जे हौना साने अदुदा ऑनरेबल सीएम नसु मदुगी प्राइम मिनिस्टर की कनो नुमितुगी फंक्शन दुदा मदुगी नोंगानबगी पेपर सिंदा हापखिबा मतुंगिना
Honorable Prime Minister of India Narendra Modi na amukana Prime Minister oigini masida Manipur praja miyam gi full cooperation PG harakpa adra aina kanna objection tawi as an praja moina ordinary civilian namoina kari maram gi damakta Prime Minister bu koina amukana kahanba amukana support tawdo maram kari gino maram di Manipur praja miyam gi sentiment khangna thabak tawdi hana lobu tabani maram di only koigi Manipur narco terrorist sing sangjapam piba kukui jau furupu yokhat pa anoba new kuki kangu sing sangjapam piba kangu sing da tasengna ekoi oiriba kuki furupna makhoi gi adugo furup jati manung dagi angang nu pimcha ani khakki naked pere tawgi matam dadi Prime Minister instruction akan piraga paaba pundana chena ba khudimak tawraga Manipur da siriba misi mina mayam ama property mayam ama damage tawsi matang khangna separatist movement da saugat ba separate aduga administration separate constitution separate flag any ama wajasnu separate one ledger ga haina tan bada makhoi tarana tawbrusu makhoi ateng tawbu karim ta haida banu pa se koina karigi mangonda mateng pang adu bino agos koigi honorable CM na pangje harbasu na aina laujagi adu sigima laujigi madak da election se adum mangdani Manipur praja miyam na ngangnarga lai handakti outer parliamentary kano se koigi election si Manipur gi se masigi outer parliamentary constituency election si masidi kuki frup tagi soina ka gi dong mali maramdi kaigino hai kanda koigi na kuki gi mayam du gi makoi pulap punjal laga makoi gi civil society organization makoi gi stakeholder makoi gi elected representative mayam che yamna thong manana amana lekhi amatuna chatle aru nakalamrom da akoi gi taseng na mitai community dagi oresu atopa frup dagi oresu ta koi gi naga gi sinau kangu dagi oresu botsi amakatang thado kan lepakani hagi pot asa urak mayam ama tholok pa yabai pot leibani na masi yai khaina rakma tamda ngasai gi population gi pot ta aduga voter masing henbe henda da botsi ka ba gi pot la kadam makhoi na ka gi gadrai na mayam na haina dum kara kanda hauji kuki gi frup singna separate administration ama taliba separate state ama demand toriba separate country ama moina form torna ba mogi zo community le na ma semna honor pui pot manglan sagba tapna aikoi ta singna so sampur arigi more kangpopi na singba mayam singse aikoi amuk chana changaga khunda ba ngamaroi haiba se aikoi mayam na uri aduga yenbiu ngarang nan aikoi unile bambai group ki koi negotiation da lai ba peace agreement da lai ba kangu sing phaba punba mokoi ahum enain la pa state government aikoi kangaudre masi taw haibni masi ekoi angang macha amana bokta tabadu nungaru do wafam amadi loi lei maramdi kaigino da state government gi state machinery state police yauna madu phagi bni na government khangau habi kitang try da yamna confusion contradiction por amuli adu ngasi charges me amama NIA gi pot thole maramdi kaino da especially how ki bank paite bank ningthem kol gi jaga da lei bu singsta adu gumba unile ki pambai group ki leaders sing duna makoi lam kanjalaga makoi imunung mayam pokhalaga lection ba mi gi property mun ba khot pa haiba charges me am tawraganda yawri iba adu bitagadi aikhoina haijening badi so Sampur area da More area da Kangpopi area da particularly Kuki dominated area sing da maitegi yum me amam property me amam damage tro kana makoi peace park adu sajan na khot ba to me am dugi oina di mi am khatam gor ju phabi rabra haiba question ma lai ba swai gi maraki achoba confusion contradiction leigi murak da kamain to election gi date se poll announce tro kanda Manipur am West Bengal karam yali no sa haiba do pochu West Bengal ju koi lamjan lugum ji koi gi jaga na tamina isa gi sumang sin no da aikoi Manipur lai praja miyam people mayam na ngasidi tongda mi phagre haga related pa adagi khoi sona kanda general strike lauk thokpa aduga mayam ekhoi machen dang adum wana ba ekhoi machen khana chaina na bagi lalong mayam amasu election ji mamoina na issue si divert tawno khona election gi date che particularly fixed tawsalage announce tawsalak pra haibe pot amagak lai aduna sumba aru mayam se ngasidi yamna critical oiba timings da ekhoi ta seng ngasidi ekhoi amana ma hunaba langnaba gi matam nate ekhoi chap chana lewa ke issue si kamaina settlement no porkani haibe se ngasi lengak te yobi ribu singda makoi de kona hulaga ngangwai matam sunate tasengna ngangba ngamnaba latliba lalong lanjang mayam election kana dum tawbiu adubu aikona janing badi aikona gari anaw ma thawning ba taragasu driver ari badum thawle ragadi gari do phajara thaw thin thaw mang da dum leigibi yai aduna Manipur gi anaw mayol anaw yening ama ngasi yening tha da chongroi do u pambi amagum leiraba aikoi gi adum democracy gi wahan thawle helroi do ba constitutional value safeguard phangro hena prajamia na khalise aikoi amtang yening hulan jagadi maru afaba ma hullakanda madugi pot pokhai bar yengba pokhai hanba pokhai kupna ngak shenbiraka na madu samben kabiraga masa matomda mapung marai fana achogu upalama oidirbokti prajamia madu safeguard do thambiraganda lebak miyam gana thabuk to ngamgadaba mi khradi handaki matang sida khalawra kanda
मखोना तोरपना तक तोक्तब फिल्म तोक्सी लारिक हाइबन तक हाइदे वाफम से तोक्सी अखोई स्वाइदा लारिक हाइबा मयाम सु उरे लारिक हाइतब मयाम सु उरे इलेक्टेड मयाम रता वेदर मधु लोक सभा के ओइगरा राज्य सभा के ओइगरा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के ओइगरा मयाम उरे अदु मियाम के थबक तो हाइबस्टी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अदुगा मागी कन्विंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग हाइबा प्रोच है मसी यामना मथौ ताना खंगबा मथौ ताबा अदु खंगबा मी चक्तरदी खंगबा मथौ ताई यामना सोशलाइज ओइबा प्रजा मियाम गा यामना लाइव मोंग द कम्युनिकेट तोरकांदा पाव फाउदुनर कांदा अवाट अपा अहो अरा मेनरबो होनबदा इकोइ मियाम गे म्यूटनी कॉन्स्टिट्यूशन ने इकोइदा सब चाना इकोइदा राइट पीरबनी सही मंगा गे हाइना खंग कांदा ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी सिंसियरिटी मसिगी मयाम सिंगसे अतोप मयाम उस लेखरे सिगी मयाम सिंग तंगाई फदना खर nga akanda lewak miyam goina awaba polum purage haina thangatlaga kokthong naraga chatlage haigadawa mioi khradi akoina masak phajaba thiba larik haibai taba khatana khaloba mathau tai nataba taragadi akoina swaida larik haiwoga su educated illiterate oiraba laichu yaudraba adagi amarom da amuk social virus oigadaba mayam amado madu tholokpa taragadi social fencing ama ngasi khana bharabda man prja miyamna mikap miraw khona thalaba lamda mama oibisigi hen oirakpi marakta mathakta akoigi mitai fruit che mutkhiba taragadi manipur da atop indigenous fruit natrage any homin kaminrakpa ekoi permanent residence on labor gasu ekoi bunna ekoi manipur ge awa nungai share to min ko mayam se pulap murkh kanda ekoi ge adugumba particularly from Myanmar rom de changjalakpa or atop state na support or changpa India gi mapal ge or gasu madu support or changjalakpa illegal immigrants narco terrorists any ming tholamo ojasno habitual liars mayam sing se masina macheng na minai sing na mapu oiba lamda mamo orakpadagi ekoi ge mapu sing je hato kanda minai sing na mapu oina pala kanda amuksu ekoi mapu mayam sing se masi khongpham pura muthala kanda wai tai thu thama kanda makhoina makhoi gi maram dam masati tawna nganga kanda ekoi leigidu lamdam mom oi swais da ekoi matamama ekoi gi kanona apau ba communist ki ekoi plateau gumba aduga aduma mayam singna hairamba pot mayam ma swai da ekoina ningjang palai democracy di loinamang mipam praja khudimak se akhang hei ngatani akhang ba lakhang da ba pot laite loinamak khangi aduga amuksu marak tuda mana hairamba da yawbani ekoina haiba nate ekoi kai gi hai kanda tongan tongan ma matum plateau mutum dang nate masigi mayam singna hairamba singna Nepalina ga haram singda masida kaino hai kanda ekoi non indigenous people yellow me na tabal singsina adum jaga sing sangchalaga yellow me chalaga leibagi adum right sing democracy pirakani aduga amuksu democracy di criminal gumba paisa paiba mayam amana nangi nasagi over right mayam ama sahi mangagi right to madu leithokki hai tar entraga madu mantikna kanda lawra kanda criminal sing na khoi gi matakta rule to bagi ayaba pi ekoi communist state sing pi de kana harak pase swaita ekoi manipur chap chana pop taraga थोबरा है प्रजा मियाम इलेक्शन पोल डेट लाथोरपसे अचौब निंदोन पोम पोटमदी लेवाक नुसीजबा लेवाक की खनबा मैम ओइगदोरी स्वाइदा अखोइना तौइबा थबक थोम मैम दा अखोइगी शेप यंगबियु एनी पार्टी में पीस एग्रीमेंट में साइन तौनरगे ngasi line de lepaka lermagasu handak unele pigi pambai group hai pambel group hai bor maneko adugi group sigi oina tawbada ngarang nahan makoi ahum chief of the army yauna makoi gi aduba intelligence ki officer yauna aduga top kader amaga makoi ahum phar kan NI na makoi kasarji puraga tongan ba ekoi gi laithok pa waraga da non available obe ek myam pansal kan ngasi taw bai base ekoi ma swaida praja singsi da masi manipur gi lalo bu singsi ekoi ta singa ningtam lalo ihodu makoi government of India मुतलगा पीस तो अमर पुरकनब होनबगी लाइन अम सिनबसु अदम चप चाबा मखोगी राइट पीदबा मरमदी अदुगी एग्रीमेंट सिंग मनोंदा मखोने डिक्लेयर तौसु एकोइ चीफ ऑफ आर्मी के कामे हम मना मखोगी रेस्ट्रिक्शन तौदा एकोइ सोवरेनिटी दा एकोइ हंदोप लेते आम एकोइ हंदो ओइ एकोगी निंग तंबगी पोट अदम चकनी एकोइ सुमाइना वारी अम पीस एग्रीमेंट सानाबनी हायो वाफमदु मपुम फाना सीजफायर एग्रीमेंट मकोई एनी मिंथोलम ओइजसनु सु हाइगेरा सीजफायर हाइगेरा पीस एग्रीमेंट हाइगेरा हाइबा मनुंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी प्रोग्राम मनुंगदा मकोनी यौदबदुना मदुगी पोत यौलब होनरइब्रा इलेक्शन ममांगसिदा मकोगी मूवमेंट फोंगना चलकपा अमा तोबो रिक्रूटमेंट मसिंग पी दे मसिंग खंगन दे खोते हाइबा चार्जेस म्याम अमा ngasi पेपर थोलई सब्जेक्ट टू करेक्शन ओइजे कोना खंगुदबनिना मदुगी चार्जेस याउदबदो सुमा मयाम सिंग तब नमसला कांदा मयाम सिदा अकी तुजुंग अमा फहोलिब्रा अदुदी आइकोनी एनी फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट इलेक्शन पोल दे लाउथोबगि मरि हाइजनिंगदी तौबु तारगदी ममांग लेरंबा मागी फटब क्रिमिनल रिकॉर्ड ओइगरा नदगना आम पारकंद मदुगी रिवोल्व तौद चंगिबा मागी अतोब फटब मयाम एफआईआर कंदे मगं लेबा मयाम दजु मदुगी पोस्टिंग दो लोइना सस्पेंशन तौरगा एग्रीमेंट मनुंगदा हंदक करिगुंबा नसिगी मतमदगी नखोइना सी मखा थाना तौरप तारगदी मसी इंडियन लॉ गी मतुंगिना नखोइ सी आईपीसी गी मतुंगिना सीआरपीसी गी मतुंगिना आम चेक गी मतुंगिना अरुगा सुंबा मयाम तोंगान एक लेसी मतुंगिना नखोइदा बुक तौगनी फागनी हाइबगी इंटीमेशन इंफॉर्मेशन पीदना फा
ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯐꯥꯒꯠꯂꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯃꯝ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯄꯥꯛ ꯊꯥꯅꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯥ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯊꯧꯅꯦꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯠ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯉꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯈꯪ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯚꯣꯂunteersꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯇꯣꯛꯑꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂunteersꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤक्स इज नॉट अ dirty game but politicians plays it dirtily हाइबदो स्वाइद मसी चुम्मगद्रा अदुदी diapers and politicians needs to be changed very frequently है ना इकोई इंग्लिश की प्रभाव सिंग द हाइबदो इकोई मतम पुनमक्त प्रजा मियाम निंगसिंग मतम यौरे अदुना मखोइगी होजिक इलेक्शन जिगी ओना पिरकदब मैनिफेस्टोस मयाम सिंग द मखोइगी पॉलिसीज प्लान प्रोग्राम विजन मयाम अमा मखोइगी मदुर यौरकनी मसीगी पोचे लाना तरक मतम दसु चप चाना लो कोर्ट थोंग थिल्लकंद मदुबु ngakpa ngamdaba fulfill oiba ngamdabado ishana makhoi affidavit masi akhoi tawba ngamdaba taragadi masi tawba yai masi punishment accept tawgani haibado handaki election je tawgiba taragadi madugi pot ma madugi close am hapchallakanda praja miyamna warep lawdakanda manipur leiba civil society organization stakeholder individual miyam pulap think tank miyam punjilakanda simba pot kharadi akhoi na hapchallaga madugi resolution do election commission of india or manipur election commission da thazallakanda madugi yanaba matungina vote tawba chungani aruga natraba taragadi पुक्तौलो तौछनबा पुलेप ते लेपसलगा पुक्तौलो पुलेप ते लेपनाबा याबगी पोतला अगदी मणिपुर ngasi मई जाइबजग हेना मई जे हेने चाखला kana pura मणिपुर people मैम जे टांगोई ओलगने आम रंग अरोइबनि सुमाइथम